Mhla siyawuphumelela niyothi sithwele kani sithwele. Ngiyakutshela uyathwalana kani nawe usengakuthwala tin sister yakho ude kuye utokuthwalela. Kuyasinza lalela uyamdzinga umthwali ngoba imphefumulo wethu yabita esigodlweni debumnyama ngabo bumnyama. Lokho buhlungu nalenyama iyasabela nalomphefumulo mawusabela buka sisenasabelo ngekhanya kwenhlavu yelanga. Malanga onke nine bathakathi ndigodlile esigodloteni isigodlolota ngato. Sasiyigodlolotile impilo kubuhlungu umgogodla inganithi siyagoloza. Mina kangathi sadalelwa bumnyama noma nisidalela bumnyama kepha labathi kabandi bathi lokwentako utendela wena. Wena ungathi wendela thine sesisathemba lo ngetulu ngisho kungathembisi ngoba lo thembisile uthembekile. Mphefumulo wami lamilibito selilotshiwe etigodlweni debumnyama kangathi uyawusabela ngaliphi. Mphefumulo wami lalela simakathe mphefumulo wami phephela kusimakathe. Asigodlweni sebumnyama kumnyama kanebumnyama phaqile kulaba mnyama. Ngosi letha khanya kwakho kuyawukhanyisa kulaba mnyama. Ngosi live lakho libhaliwe embhalweni longqwele labangqwele bayawukhululwa ngengadi yemfana. Kangati awati asati mhlawumbe lami nawe liseqathe. Qedzela indzaba yakho kasiqedzele indzaba yethu nalomdzala wetinsuku. Tinsuku tethu tiyawushabalala lingakashoni. Ngingineliswa senkondlo kade bengiqela ipen neliphepha nginilobele lingakashoni. Nkosi emavi emlomo wami netizindlo tenhlito yami tamkeleke kuwe mdali wami ngoba newami umphefumulo uyakholongwa etigodlweni debumnyama ngabo bumnyama. Kwasuka bengiqela kunisukela bese ngiyatisukela ngoba siqino benitongisusa. Nguneliswa Saint Poetess Qos sayiphelile. Ligama lami nginguNeliswa Mndzebele from Mangayane. Ngihlala eNgcoseni kaNqosho. Ngithanda sports, especially netball. I'm a well-known poetess who is Neliswa Saint Poetess. Okay. Neliswa Saint Poetess. Ufika kanjani lapho? From school, as ngifika ngiba yi-poetess ngacala esikolweni. Nangicala esikolweni bang-appointa bekune competition lekhona etikolweni. So then benging-head girl phindze futhi nging-class monitor. Base bayang-appointa ke bathi angihambe ngiyowenda ngingene kule competition. Then I had to ukuthi vele ngiwine, angithandi kwenda imvo ngingawini. So ngase sengibona ukuthi kungcono ngayibhala ipoem yami. One of my good days nangiyake wenda i-ID eMangayane ngadibana nalomnyesisi besicoca nje ngadibana nalomnyesisi wase uthi nemplafunza naye esikolweni who is Mlex the poet. Okay. Wase uthi ke angangisita naye nje safike besingadani safike nje sacoca wase ke unginika inombolo yakhe wangitshela ukuthi no he's friendly ngingasabi ngase ngiyamshayela ke nangimshayela ngamrecitela ipoem yami lebengiyibhalile vele bese ngiright ngayo. So wase uyangitshela ke ukuthi angibe ne-confidence wangi-encourage nje wangitshela ukuthi everything is okay wangicela ukuthi ngicela ngimshelo stanza sami ngamrecitela ke stanza sami vele waba like wow. Ucalile nje kwenda i-poetry yakho khona yini ishintsho lolibonako kuwe and the people maybe lo yayo recitela kakhulu. Okay. Nangifika ngi-recite tinkondlo tami timfo letendekalako most of the time. And ngingasho kukancane ngibhala tinkondlo letijabulisanako tinkondlo tami letinengi delisizi. Why? So timfo letendekalako sometimes letivisa buhlungu ngisuke ngizama ukuthi maybe asengithi kuhlukumete kabamvu
gender based violence bese sengizama ngale inkondlo kahle kahle it's my autogenic training ngiye ngive ngazi ukuthi it's the way ngiconvey ngayo imessage yami kubamvu ukuthi lokhu naloku akusibo bonke lokubaphatha kahle. Yes bese ke sengiyabhala ngiyayisho inkondlo yami mangifika labanye bayasho ukuthi wow this is so great and bayasho ukuthi le timfo leti babe like wena yini ngazi ukuthi bobhala ngesituation yami yini ngazi ukuthi uyangadi kani cha bengingabadi it's just that nje nami ngiyabhala ngetimvu uthole ukuthi lo munye maybe akhalo onami ngithi ngisehledi ngibone something lendekalako info lencane nje I can write 2 pages. Okay, since usibamfuya bese soyeva ukuthi hayi mani bathi ubhala ngema situations apho. So now ubhala nyalo, do you ask for assistance from lo munye umuntu noma uyayubhale uthi you know what Mlex wangicoacha right. So now I can do the stuff ngingedva until the end. Yeah. Mine Mlex lalang fundisa ngindlela ngifundisa ngakhona. He's the best. And the way ngifundisa ngakhona nami I'm the best. I don't need someone to tell me ukuthi no Neliswa you're the best. I just know myself. Sometimes they call me mighty but I don't like that. Oh, why not? I don't like that. Okay, mine as ngibona ngifaka skipper se my culture. Ngi brand kayi2. Neliswa Saint Poetess firstly, secondly my culture. Okay. Yes, so Mlex naye oka my culture, my culture naye. So we brothers and sisters like my culture. So sometimes nangibhala mina inkondlo yami kuyendeka kuthiwe siba nema open sessions lapho sihlangana khona sifike recite sinikane nje kube like it's a word war. Bese phinze futhi nangabe asikakhoni thethe maybe 2 weeks singakahlangani. Every Saturday we have Maswazi mobiles and sometimes sifona mahala. So bese sesiyafonelana ke siya recite shinselane just ukuthi singa relax ne voice yethu ihlezi right and ethini like we don't need anyone to tell us ukuthi we are so good vele si good like ka my culture now ungabhokhe my culture manje usitshela ukuthi bongadi ngathi kusasa uyasicela ekseni or even namhlanje sihambama we can go and do amazing. Bathi labadzala umfana longakhala ufele embelekweni. Uyalila umfati uhleli duku esiphasa esihlanzi. Oh Nkosi bathe esihlanzi kasibekwa ngetulo so sibekile ngetulo. Matfotsa kanisendeni sibafati. Se ndeni so neni kungani nisihlukubeta kungani ningasiboni sibe sifazane se ndeni sisastibeni sengadi siyamita kumnyama kuhlwile ngimnyama ngihlubukile ngithe ngihlanhlatheka ngasola lelihlombe lekhala bangigipha inyumbazana inganembeza ubashile besilisa baqale ngekubeka sandla bativa banemandla sengiphelelwa ngemandla somandla lamula impilo yethu besifazane sayiphenduke yabangitiki kubesilisa buka bathe simbokotho iyaphela imbokotho ngembokotho kude kwetindlutfani se ndeni so soneni sekwaba ngumdlalo eniqitha kwengadi njengoba sekwendeka ngithule ngithini bamfa bakithi silala sivalela ngesigathe ukuthi kusasa sitawuvuka sive deep ngithule ngithini ingubo hlezi semloyeni bashiya bodzathe bethu ingani bahlahlelwa kude kwenhloko yengoma bayadlengula abagogo bethu emakhaya kanti nabo mfowethu basutha yona ingqulaza kubo boshuga mama udakwala thina mthembisa gidi imali latondla ngathi umndeni wakhe latfukuthela kulalo mdzala bathe kasibalekele kwemthetho ingani nabo bayabahlukumede emuva emakhaya ngiyaziza siyawulamlelwa ngilonjani naleti hlobo kasitiboni tiphi leti hlobo letathi tiyawuba nathi mhla asishonelwa abadali tiphi leti hlobo letathi tiyawusisekela phambi kwelibandla kwetakhamuti kwakhe umufi ebhokisini tiphi leti hlobo tinyembeti tiyageleta ematinya yagedletela tandla tiyaqhaqhatela kangisakhona eqhaza ku lungile nangiseqa mgwaqo kangisakhona kweqa lomgwaqo phoke kude letongeqisa lomgwaqo kangiqhubeke ngiweqa lomgwaqo seqa mgwaqo nineke vele nitangihlulela kude lokho wafisa kwathi sisuka salendzaba lenzaba isuka emuva ngibuyela emuva lami leli mina ke emuva ngangiyintsandvo kade ngiyitsandva kakhulu ke ngase ngiyonakala
konakala ke wasongishiya ngedva kulona mhlaba akawunoni. Mhlaba khumbula ngelisuku umngenisa phansi ngangiswelene emgodzi wekungena akuphelanga namangakhe emalanga lasuka langa bekhaya wangena shiqe esibayeni sakhe. Ngathi ngihlanhlatheka ngihlaba inyanza leyo bangitshela ukuthi inyanza leyo ingangababe bakhiptela phasi esihlanzi bathi tibiteni ndluleti. Maye kubhlungu ukubulawa Tandla letimele ngabe tiyazivikela. Kuyoze kube nini? Sekubutana amalanga phela emalangeni liyadlala lelanga malime wakhe amgagadlela yagagabuka kude kweligagane. Ngiphilelani? Sawuyatibuta phela ingani wathembisa kumhlanganisa nebakibo labangasekho nakayike wayithi vu kulabanye. Women always wonder, am I next? Lives lost, hearts broken, drained mentally, done emotionally, dead physically. But faked, also faked physically. A system that values obedience over curiosity is in education and definitely is in science. We're tired of mourning our relatives. Stop gender-based violence. Kwasuka-sukela. Bengiqala kunisukela bese ngiyatisukela ngoba sigcino. Bengitongisusa. Neliswa Saints poetess. Qos sayiphelile. Bane kungibuta ukuthi nangibona wena ngibonani. Manje angathi noma ngibachazele ukuthi nangibona wena ngibonani noma ngicala ngichazele wena kucala ukuthi nangibona wena ngibonani. Nangibona wena ngibona ingilozi yemaphupho ami leto ngibamba sandla siyobamba likusasa lami. Mhlambe labanenge kuwe bafike banaka buhle kuphela kodwa nami ngikunaka nalomuno lengidawufaka indandatho mangikushada. Angeke ngigcine kuphela angeke ukuthanza kodwa ngidokuthatha noma sekungaba kukusasa. Bane kungibuta ukuthi nangibona wena ngibonani. Manje angathi noma ngibachazele ukuthi nangibona wena ngibonani noma ngiqale ngichazele wena kuqala ukuthi nangibona wena ngibonani. Nangibona wena ngibona umlenge ngamthanza kuze kube sekugcineni. Ngimthanza kuze kube sekupheleni ngingamshiyi noma ngabe sekupheleni empeleni nangibona wena ngibona siphalaphala indoni yemandi liqobo lwayo. Ngihlale ngiva bakhuluma ngabo phuma la ngasikhothi. Kodwa nangibona wena ngibona inkwenkwethi ishona la ngithi awubhamuke ikhanyeti yekusa. Nangibona wena ngibona sibane lesikhanya kwengcimini. Ngibona infombi lenhle ngibona sibonelo lesihle sebuhle. Bane kungibuta ukuthi nangibona wena ngibonani. Nangibona wena ngibona indvuku lenhle etiveni ngiphene ilizembe ngihambe ngiyogawula etiveni. Bane kungibuta ukuthi la kuwe ngithandzani. Manje angathi noma ngicale ngibachazele ukuthi la kuwe ngithandzani noma ngicale ngichazele wena kucala ukuthi la kuwe ngithandzani. La kuwe ngithandza kubuka kwakho njenge-engilozi emehlakho. Ngithandza kuphumela kwelive lakho leliphumela kamnanzi njengekuqula kwenyoni lequla phezulu kwemkhono. Bane kungibuta ukuthi la kuwe ngithandzani. Manje angathi noma ngiqale ngibachazele ukuthi la kuwe ngithandzani noma ngiqale ngichazele wena kuqala ukuthi la kuwe ngithandzani. La kuwe ngithandza kubuka kwakho njenge-engilozi emehlakho. Ngithandza kuphumela kwelive lakho leliphumela kamnanzi njengekuqula kwenyoni lequla phezulu kwemkhono. La kuwe ngithandza kumamatheka kwakho lokuvela ngaso sonke isikhathi nangisembi kwakho. Bese buyangedeka babukhulu kakhulu buhle bakho ngivele ngichazeke kakhulu ke masohleka. Labathanza kuhlebe emakhoneni bavele bahlole bavele bakhanza uhleka bahlebe kanza bathi ukuthi ngichazeka kakhulu uma uhleka. Bane kungibuta ukuthi la kuwe ngithandzani. Manje angitati noma ngiqale ngibachazele ukuthi la kuwe ngithandzani noma ngiqale ngichazele bona kuqala ukuthi la kuwe ngithandzani. Lalela ke phangutshele la salo ngiyivala la nawa nemakhasa sayaphela. Ngiyimbongi yakudala. Khuluma mbongi. Le gama lami ngiPhumelele Motsa sibonga. Ngichamuka emacuthulweni khona lamangayana. Kodwa ke stage name sami ngiyimbongi yakudala. Oh, stage name sakho nje kuthiwa mbongi yakudala. Yes. Okay, leni ukhethe mbongi yakudala emagama angaka. Kungukuthi ngakucala ngisemncane kakhulu ke. So kusukela primary but ke bengibhala kuphela lapho bengingahayi. Okay. But ke nase ngikhula nangicala i-secondary yami. Ngabe sese ngiyacala ngiyahaya ngathi mangicala kuhaya. Ngidibitanga ukuthi ngiyimbongi. Ngabe bebangilalele bangibita ngaleli lithi imbongi. But ke ngaloko ukuthi vele bengikucala ngisesemncane imbongi yakudala sivumbuka kanjalo. Okay. Now uthi wacala e-primary ucala ka grade 1 nje lokubhala ubeke. Bese nga grade 6. Grade 6. Yeah. Okay, then udecide njani ukuthi hayi man, yahle mfole ngiyibhala kumele iviwe le. Kungukuthi bese ngikubhale kakhulu. Yeah, ngase ngibona ukuthi maybe asenginike lithuba ngike ngoha. But ke nakhona bekungasindvo le bengithatha serious kangako. Okay. Bengenda nje nakuhlangene sonveni and then ngipresent leyo nkondlo yini.
so ngabona ukuthi hayi ikhona lento so la ngibese sengicala khona nami ngekudinaka kahle kubona vele ukuthi kumele ngichubekele embili ngalento ku last year. Okay. Ulayela abantu ke lemibhalo yakho kusho ukuthi yadimule na949 and I do believe ukuthi lento lengiyibhala la poetry and I do want to recite it in front of people. Kubalayela nje ekhaya. Okay. Ngicala ekhaya emva kwaloko ngase sengicela sikhale sonveni. Bangivumela emva kwaloko nabo bangirecommend sometimes bebanginika netihloko basho ukuthi hayi ungahayela etukwa nawo then ngibhale. So ngatibona ukuthi nami ngingaba ngisongondlo lomuhle kakhulu. Okay, lukuthini ke livalo da uhamba uyo reciter for the very first time embiwe bami? Belikhona livalo because vele bengingakatayeli kubuka abantu, bengingatayeli nje kubasembiwe bami. So belikhona lelo valo. But ke ngaloko ukuthi lamagama betiphumela wona emlonyeni kwaba into lebukeka ngazuthi imelule. Akuqubale mafu ashone emalanga ahambe ema-hour ngazuthi sosedvutela ngale kubuya kwakhe njengekuthembisa kwakhe ukuthi utawubuya landzela ibandla lakhe bonke bakhe batawubona umbuso wakhe kutawuba kukhala kube kugedletela kwematinyo kuyawuba bumayimayi kulabangakamkhethi basesemhlabeni banekuthi badla busha babo kanti baqala emanga nje baphile emanyaleni titawugolwa emathafeni imisebenzi ifike besimangalele emaphakatheni ngingaphupha ngekubuya kwaJesu bangitshela ngibathathela phasi nabangicocela ngikuthatha sanganekwane nabangitekela bangitshela bathi ngidawuphethele sogweni nangilibala kona ngibaphikise kuphela bathi khetha yinye indlela ngibabute ukuthi nathi yaphi tona leti ndlela bathi lenye emaphakatheni lenye ekufeni ngibukisa ngabo nabangitshela ngilalela abangani bami nabangidukisa phela ngibhizi ngidla busha bami ngazuthi kusasa kutawusa sebubolile ngona ngazuthi esonweni ngimi lo hospitali ngona emhlabeni kubukwe mina ngona ngazuthi emhlabeni ngakhile ngize ngitshaya isifuba ngithi mina isiketasi ngendluli nangisibonile ngona ngemabomu nje ngihlosile kulobo bomnyama ngeva ngazuthi umhlaba uyatamatama lebe bakhona edvutane base bayanyamalala bakhona lebe basele kuleti icunjana manje bebethukile njengami emva kwaloko ngasuka ngakamfundisa ngizange ngamkhanza bakhona lengabakhanza ngathi nangibabuta bangiphendula ngekwethuka bathi simgcine akhona sambona ngasekho angizange ngaconza ngasuka ngakulamajabe kathi asicocela ngaJesu inhlanhla lembi nawo angizange ngawakhanza hawu kanti lamajabe kathi ashombamba bengithi ayadlala ngathi khanza sengiphaphamela embi kwesihlalo sebukhosi ngekuhamba kwesikhathi ngakuboniswa phase emthundweni langa ngabona bonke bubi lebengibenda kulomhlaba nalesebe ngibukhohliwe lombala ngathi khanza ngifanele kulahlwa ngisalahlwa kwakuliphupho kodwa nalubuhlungu nelisizi ngangikade ngibuva mbamba ngase ngiyapha angitihlanganise naNkulunkulu nginganofa kabi lalela la ngikutshele la salo ngiyivala la nawa nemakhasa sayaphela ukumcoka indlela ukuthi bosongondlo basebenzisane nomuvu ngathi hayi sisane wena sesibaningi i-right move natendela info yakhe yethwana kuyathandzeka nanibanyeni okay kuyaye kube mnanzi kakhulu ungatendela mhlambe ngisho wethwana kodwa nje noma unalabanye bosongondlo nichamuka nemicondvo leyehlukahlukene leyakhathi inkondlo letimnanzi. Okay. Kunasongondlo ke lo lingisaweni usafunze primary shem sofekubhala. Now nasingamlandzelela nje kunemathukwa yakhe maybe i2 noma 3. Uyesaba. Usaba lokubhala. Yeah, no, usaba lokuthi ngidawu reciter, ngithi ngiyareciter lento yami bathi bambuwelele lento le indaba ayisikahle. Ungam encourage uthini? Ngingam encourage nje ngithi akacale ngekutethemba yena. Wathethemba yena utawuba naso sibinzi sekubukana nebantu futhi nakathemba yena kupossible ukuthi abantu bamthembe na because na ungatithembi nawe udoya lapha embiwe bantu nekungatithembi nalabantu bafike bangakuthembi so udinga ukuthi na uthithembe kuze utokhona ukuthi na ufika le uye ngaleyo confidence so that nebantu badokuthemba. Okay. Neliswa asichazela nge-my culture. Are you part of it? Noma usathi wena no hambani Neliswa sitabuye simkhanzi? Angisi part of it. Okay. But ke yindvo lengingayijabulela because kusebenza kanye nebantu. Kuyakhona ukuthi nawe kukukhiphele baleni. Because now solo ukuthi ithuksile. Bese kuba netinkinga ukuthi lento yakhe ihambe esigaba lesine. Okay. Since ke wena una inshisekelo yokusebenza nalabanye, are you willing to help labanye bosongondlo nabangathi nje bafuna ukuthi cha mina ngifuna ukusebenza nanayi imbongi naye? Basese blank kahle poetry, can you be able to help them? Ngingabasita ngale ngingabasita ngawo. Setaphelela laphi leto tikhathi. Bane kungibuta ukuthi indlela ibutwa kulaba sembili inkinga nabo ngathi abadi kanti setaphelela laphi leto tikhathi. Lapho khona imphumelelo yayifunwe mina bantu babathe namhla ngiphilele efuna ebusuku kumnyama kanti lemphumelelo ayide sabi intona tigebengu
setaphelela lapho leto tikhathi lapho khona inkunzi yayikathi banjwe sibayeni namhla ngibule nalibanjwe emgwaqweni setaphelela lapho leto tikhathi lapho khona tinfombi tatgcwala emhlangeni nathi ngekho emasonveni leta namhla tinekugcwala emachwaleni nathi ngekho emathodzeni tshelani mina setaphelela lapho leto tikhathi setaphelela laphi kani leto tikhathi lapho khona tinfombi tathi ifaka indlamu ngenhloso ekutiqapha ngebumfombi bathu namhla lethi namhla noma tingayifaka namuhla ngeke sengize ngifuke tingabe tifuna kusigabisela ngebungcunu bathu kanzi setaphelela laphi leto tikhathi lapho khona bunsizwa bunfombi kwakukade kuliqapha namhla yonke lemfo le ibukeka ngazuthi lihlazo kanzi setaphelela laphi leto tikhathi lapho khona kulala nemfana ningathathani kwakukade kuliqhina namhla kulalana naye umfana ningathathani ngazuthi kuyimpilo lokwakona lokuyaliqasi nje kwakukade kwesabeka namhla kuyathandzeka ngazuthi ngumshilo kanzi setaphelela laphi leto tikhathi Nkosi nangabe laba bofuna kubanika lelinye lithuba lekuphenduka qala phasi udala umhlaba bebungcono loba Adam na Eva bungqunu bebangqunu bangaboni umngcunu babo loba namuhla sibona ngananka ethu emehlo enyama kanzi setaphelela laphi leto tikhathi lapho khona kwakuthiwa kudala utelule emathambo namhla ngazuthi kudala ubole mathumbu setaphelela laphi leto tikhathi lapho khona bekuthina kutalwa infombi lenhle ekhaya sonke sijabulele tinkomo demalobolo letingahle tingene ngakusasa namhla nakutalwa infombi lenhle ekhaya sonke silungiselele ematshalo lesingahle siwambathe nasobika sisu ngakusasa kanzi setaphelela laphi leto tikhathi lalela ngikutshele la salo ngiyivala la nawa nemakhasa sayaphela ngimbonge kudalwa khuluma mbonge abantu labasupportako kungaba kungukuthi nje abachubeke kakhulu nokusupport because support imcoka kakhulu bachubeke basisupport because nabasupporta nazi siba nalentshisekelo sisichubeke kakhulu kunakuqala so nabachubeka ke nabo basupporta siyakhona nathi ukuthi sichubeke sibhale sihayi endike ngekusupporta kwabo ngeke baze bathi so nakancane lokusho ukuthi ngidimisele kakhulu ukuthi labo labasupportako hlale ngibakhicitela into lemnanzi beta abachaza ngaso sonke isikhathi. I would advise that person ukuthi angathathi emaline alomunye because kahle la ka poetry sesibaningi angifuni ngisho but labanye bathi nabangena umuntu maybe angabona mina afike athanze kuba ngimi abese sosathe ama poems loko mina angeke kuze kungiphathe kahle so lengingakusho kuye ukuthi atibhalele ema poem akhe abe good ngema poem akhe because nakatokhula liyena abuthatha emaline alabanye angeke aze akhona because kahle vele it's true lamanye ema poets nema poetess akusiyo inangizana kune gift ne talent it's different labanye maybe ba gifted ba talented lokuthi ba recite labanye ba talented lokuthi babhale so lomunye angeke aze akhone ku recite ukwati lokubhala bese uyayithengisa lomunye utokhona loku recite angakwati lokubhala loyo lokwati ku recite angakwati kubhala ngitam advisor ukuthi angathathi emaline ebamfo because most of the time noma ngabe yena so tibhalele inkondlo yakhe batamthathela phasi bathi no this one uyakopa angeke bamthathe serious and of course nalalamanye ema poets nema poetess angeke aze amjabulele because bamfu kahle vele kumele bakujabulele wati nawe ukuthi this is me nami ngihluke ngaloko ungafuni ukuba ngilomnyeli umuntu because maybe bamfu bangakuthanza the way uvela ungakhona kulabanye.